Cilj nam je omogućiti da bilo tko može biti pilot. Pa ti mene zajebavaš. Startup tvrtke iz Švedske razvile osobnu električnu letjelicu s kojom svatko može upravljati. Nekak sumnjam. Jeste i vi zaintrigirani koliko ja? Mislim, zvuči odlično na prvu, nema gužve, di god hoćeš biti, tamo si, letiš, možeš cugat i letit, jer nek mi neko pokaže neki grm na nebu iza kojeg će se policija sakriti. Leti 101 km na sat, ajde ste našli taj jedan. Kaj niste sam mogli zaokružiti kod normalni ljudi na 100, nek se hvalisate sa 101, to me baš osvojilo, evo. Sam ste mi tlak digli, ali ne za jedan. Ima lagani aluminijsko-karbonski okvir, čist da budeš siguran kad upadneš u krošnju drveta da će te svaka grana nabost i probost. Moraš iskeširati $92,000 za letjelicu. I đubre dođe u polusloženom stanju. Ostatak ti sklapaš doma solo uz priručnik. Kaj? Znači, ne sam da tvrdite da sam pilot, hoćete od mene i mehaničara napraviti. Ja, da si sam slažem s čim bi trebao letiti po zraku. Pa ko tu kog zajebava? I kaj sam ja letjelicu u Ikeji kupio? S čim bi trebao letiti po zraku? Dvojice od zemlje i kretat se po zraku, da ja to slažem. Pa jeste vi normalni? Kao samo mi jedan priručnik fali i zlatan sam. Mislim, ja sebe najbolje znam i jedino što si mogu prognozirati da će mi na neku foru propeler biti onak ispod vrata, da mi se vrata neće dobro zatvarati, da će mi radio štekati, neće kazete dobro spuštati i kad okrenem ključ da si upalim letjelicu sve će eksplodirati. $92,000. Ja trebam staviti na hrpu i dati vama sam da poginem. Pa ne znam, već za besplatno u Savu mogu skočiti. Znači, zamisli da kupiš auto $92,000, ti ga doma pošalju u 7 dijelova i da sad moraš učiti šarafat, lemit i varit i nadat se najboljem u prvom zavaju da se neće auto raspasti, da nećeš poginuti. Oni kažu da ovo nije ozbiljno transportno sredstvo, da je ovo više namijenjeno za zabavu. $92,000 da odeš do dilera i vratiš se doma. Rađe si izvadite i napunite pokaz i odite tramvajim busom, znam da smrdi u njima, ali od smrada niko nikad umro nije. Bolje nek letjelica da vas strugaju sa asfaltom. Nije ozbiljno transportno sredstvo jer je domet 24 km. $92,000 za 24 km. Znači, opasna matematika svaki put ulazi pred svaki polet. Danas sam već letio 9 km, ostalo mi je 15. Do tam mi treba 7, onda pa mogo bi se vratiti doma nekak i onda skužiš usred leta da si krivo izračunao i full onaj preznak jer je upravo sve crklo, niš više ne radi, Mišo Kovač je na radiju zašutio i sam čuješ vjetar kak struji, kak te smrt zove u svoje naručje. Još te anđeo čuvar gleda sa strane, koliko si budala, a njega boli briga, on ima krila, a tebe baš neće ponijeti spasiti jer je taman haljinu ispeglo, ne želi uzgužvat. I skidaju te sa šlaufom, sa betona. Tak da brijem da minus za mene, rađe je bicikl. I nije riječ o helikopteru, nego oktokopteru. Okej. To bar zvuči cool. Oktokopter. Da malo izvadiš iz kluba i kaže, idemo do mene, tu sam oktokopter, sam parkirao iza kluba. I naravno, cura koji si izašao van je najpametnija na svijetu i taman je načitana i zna o čem pričaš i kaže, pa oktokopter je samo za jednu osobu. I onak ljubavi, budeš se za propeler držala, ne stineš se kira. Unutra imamo polugu gasa, joystick i jednu pedalu. U kokpitu se nalazi računalo koje letjelicu drži stabilnom tijekom leta i pazi na prepreke na tlu. Znači, za te pare im je bolje da to računalo mogu izvaditi vani Halat San Andreas doma na tom, jer su inače stvarno to najgore potrošene pare ikad. A pazi sad najluđu stvar. Znači, jeza me prolazi. Letjelica se može popet na maksimalno 1500 metara visine. 1500! Ja bi trebao složiti doma. Ja, svoj mojim rukama. I popet se na 1500 metara visine. Znači, visoko, jel? Ti si točkica. Tebe se ne vidi. Tebe nema, Ti vidiš sve, ali tebe ne vidi niko, naravno dok ne kreneš padat jer će sve crknuti jer si sam to složio. Znači, jedva si vjerujem kad si cedevitu napravim. Išta kompliciranje od cedevite tu me odgovornost staje i sve drugo povjeravam drugim ljudima. Onaj toranj na Trešnjevci je 200 metara. Šta je ogromno! 200 metara, 7,5 toranja. Kaj
Kaj? Ali sad ovaj dio članka. S obzirom da vrijeme leta traje 15 minuta, let na velike visine bi se vrlo lako mogao pretvoriti u utrku sa vremenom. Jel vi želite da ja ovo kupim ili ne? Divan marketing. Mislim, ja nemam za germu i očito neću kupit, ali... I by the way, oktokopter nema padobransku zaštitu u slučaju da je na visini nestane struje ili da je katastrofalno zakaže motor. Odlično! Zakaj ne? Ko bi očekivao gratis padobran za $92,000? Ko sam ja? Ja ne zaslužujem ništa. Hoćete da poginem? Sad je preočito. Mislim da smo našli najgluplji, najskuplji, najriskantniji način za otići do pekara ili do dilera i vratiti se doma s 80% šanse da nećeš. Rađe si fakat napunite pokaz ili kupite role, ili pazi, za $92,000 si Porschea možeš kupiti. I ne moraš ga sam ni slagat. Mislim da ima milijun boljih načina za potrošiti te pare, od kojih ih jedan da ih sam staviš u tanjur i pojedeš. Al ako oktokopter kupi, nek mi se javi da se prođaramo malo, da video snimimo, ali obavezno prije tog na kavu da si oporuke složimo.